ngifuna ukutshela ukuthi sizoqhubeka sisibane lento yenzekile amaphoyisa amanye awayazi abantu abaphethe intambo abayazi so bathi bazongifonela uma bangidinga so if there's any appearance in the police station I'm going to put I'm sure I'm commitment somewhere, but ngiyabonga. There are many faces in what you are. Yeah, yabona bangibona lento letsha. So ngithanda ukubonga kakhulu to wonke umuntu odele into zakhe to come and support us as Sizokuthola because of kunabantu abazitshela ukuthi bazi kangcono yabo but abazi kangcono kunabantu abazitshela ukuthi they want to do izinto ezingekho emthethweni yabona but as long as sazi ukuthi we are in line nomthetho simnandi into yethu izoqhubeka phambili so ngibonga kakhulu for support show ngibonga kakhulu for ukuthi nishiye inkuzeni nize la nizohlangabezana nalokushisa kungaka ekusupporteni lento esiyenzayo because of sisebenza grand kakhulu namajita ama-battalions and ngirathanda ngagcina kudala. What happened? Around Sizokuthola e-comments zosibana but into ngifuna ukutshela ukuthi sizoqhubeka sisibane lento yenzekile amaphoyisa amanye awayazi abantu abaphethe intambo abayazi so bathi bazongifonela uma bangidinga so if there's any appearance in the police station I'm going to put ngithanda ukuthi ngibingelele babukeli emakhaya le video ade nibonayo babukeli ivideo yakhe uXolani oyihost yayo Sizokuthola edlala kuMoja Love edila ngama drug dealer so kuleli viki esiphuma kulona uXolani necrew yakhe bangena enkingeni ngekathi ke behlasela enye indoda drug dealer yaseKatlehong bathe mabehlasele le ndoda emzini wayo befuna wona ama drugs le ndoda ke bisidlula ke emhlabeni ngiyathemba ukuthi ababukeli abaningi balazi lolu daba olokhe ke trend kakhulu einkundleni zokuxhumana so insoleni ngiveza ukuthi uXolani necrew yakhe ibona ababulala le ndoda drug dealer yaseKatlehong lade beyivakashela abanye abantu ngempela bakhuluma ukuthi maybe bayishaya kabuhlungu yagcina ke sidlulile emhlabeni abanye basho khona ukuthi ke it's fine ukuthi ke ifile vele nayo kade yaqala ukubulala isizwe sase South Africa ngawo ke ama drugs kodwa uMoja Love wasikhipha istatement washo ukuthi nje manje udaba ke basaliphenya basacubungula ukuthi ahlahle kwenzakaleni ingani ke le ndoda igcine idlulile emhlabeni ngoba kade nibona nje le video uXolani ke la ehlangene khona nabantu ke bayo iMoja Love and uhlangene futhi nabanye abantu abambambisile abambisane nabo abamxhasile afuthi abamsizayo kulesimo kabhayene naso kule video kusuwe nabantu ade bemphelezilile enkathi ke bheke emaphoyiseni njengoba ade yochaza ukuthi kahlahle kwenzakaleni kodwa abe indaba baveza ukuthi ke uXolani bamjikisile bamtshela ukuthi bazombiza mase bemdinga okwamanje ke basabhizi basachecka ukuthi kahlahle kwenzakaleni kule ndoda ade drug dealer kodwa kuzothi ke mase bemdinga bazomubiza so injalo embula indaba yakhe uXolani njengamanje akwazi ukuthi kahlahle kuzokwenzakalani ngenzeka maybe becharge ngemeda asazi ngembukeli kodwa ngiyobuya ngizoku-update mase khona ke esikutholile.